Haga Ialehkai Indian Premier League Playoff haprengka Punjab King Persia ke RCB. Haba pai syakna ke Ialehkai ke RCB kala job ya ke tos bat kala jet pan bol nengkong. Haga palitit jong ke Punjab King kirang tit jong ka ki klem la shan Hakhmat kirang ka wang bol jong ke RCB. Haga bagi lala aban kamai tang shispa shiron bat hab barok ki wicket na ki khat sau pen way over. Badhagan ke Ialehkai Ushuya Sharma baru Josh Hasselwood kala yo ban khor mar live weekend. Haba pai pat syaga palitit jongka RCB kirang tit jongka kilala ban Ialehkai bha hagaba kilala ban pelim me runs jongka Punjab King tang hakish pe over. Hagaba ka RCB kalala ban kamai shis spot hab tang R wicket na kish pe over. Bat kalala ban pelim me ka Punjab King da pra wicket. Badleng bagan ke jing job ke RCB kalau yo ban Rung direct syaga final jong ke Indian Premier League mental ke samoi kadba ke Punjab King ke hab ban Ialehkai biang ban kini Rung syaga final Persia ke Gujarat Titan lan ke Mumbai Indians. Haga Ialehkai perlok apreng ke Asian All Star Persia ke Manchester United. Haga ne Ialehkai baro artli ke Kynhun kia khai klemla ban penkijar hadu bokot ke kela step. Badai haga kelamit ke Asian All Star kalau yo ban tiap ya gol ke banengkong haga ne Ialehkai kata haga minit ke bah nyau peway. Baleng bagan ke gol kirang Ialehkai jong ke Manchester United ki klem la shu ban sikuliang hadu bukut ke Ialehkai haga baga Asian All Star kalau khur ke nam job da shikulanot. Haga Ialehkai yakni Rung syaga League 1 haga samoi ke Banwan haprengga Rems Persia ika FC Met. Haba pai syaga ne Ialehkai ke FC Met kalau khur ke nam job hadin bagalala ban pelim mega Rems da laila ke way. Baleng bagan ke job ke FC Met kalau yo ban Rung syaga League 1 kabadai ke League Football ka bahe tam jong ke France haga samoi ke Banwan kad baga Rems ka hapan hiar syaga League 2.